ошол таяр гумусту алуу, биогумусту алуу ыкмасын сиздерге көрсөтүп атабыз. Мынакей, мындай кылып туруп эле. Так, мына элөө процесси жүрүп атат, көрүп атасыздар, а? Муну электи муну тешиктер турат го электин. Ошол 7лик болсо, жакшы да силер жана 3лик, 5лик менен кыйналып каласыңар. Элеп бүттүк. Мунун да эмне калып атат? Жакшы жеп бүтөлөк көң калып атат, азыктар. Анан таш калып атат, мынакей. Көрдүңөрбү? Силер бул таштарды полный бияка алып салгыла. Кайта бияка тиштеп алгыла. Да калганы мунулар пускай буну жеп коет. Бул суулангандан кийин жеп коет. Мына канча сөлжүран бул жерде калып атат. Мына эми биз муну элегенден кийин бул жерде мына көрүп атасыздар, канча эме өтүп атат. Личинкасы, сөлжүрандын майда возрасттагылар баары өтүп атат да, мына көрдүңөрбү? Муну биз кандай кылып кайта bundan бияка бөлүп алыш керек. Биринчи варианты бул мунугу беленген эмени мындай кылып, ушундай калыңдыкта тегизеп жайып чыгабыз. Мындай кылып, мына 3 см калыңдыкта калса болот, мына көрдүңөрбү? Мунугу сөлжүран, мунугу личинкалары, булардын баардыгын биз кол менен ажырата албайбыз, мына. Бул 1-2 сутка турат. 1 сутка, 2 сутка. Şu boyunca, şu açık boyunca turат. Toko siler toğukta etat kılыңızlar. Toğuk girip kesse bunun birin koyba jep koyur. Otoşun için sizler toğukta etat kılыңızlar. Bul 1 sutkadan 2 sutka çeyin turat. O çekesinde biz hazır dayırdalgan okatın dayırdap koyuyoruz. Munoğunun arasındaki sölcülandın bari oşol okatka çıkar. Emi bizim nogu sözcüğünga bere turgan azgız tayar. Bu yaktan elep çıkar, bunun üstüne çiçeğe. Karan olsa bular jakşı, kıymılda jakşı jeyt. Appak bolup asıl agar öyle kalsa kaçat tüylü. Sözcüğün bakasına da hemen ınaca kaçmadı. O son için üstün sözsüz bizdeki beni cevap koyuyoruz da. Biz Akçay'ın etegi qanday qışqa dayardık көрсөтөбүz. Anda уже sen şu moncele turat mı? Salınıp sölcülen jep atatpı? Üstüne 70 santimetreden kem emes göң salınat. Tayar mынандай at koyup. Samanın aralashkanды salabız. Koldan gelse 1 metr geçeyim. 70 santimetr göң salınıp durup okatı. Anın üstüne bir karış. Kem emes. Bağı şakal çöpler var, maldan çıkan. Oşonu salıp koysunlar. Boldu, oşon boyunca tura veredi. Tibesinger, kar kança jağsa oşo şakal çöpün üstüne jayıp, gürölbeydi.
Oşomonça turat. Al er seyir buğa düşüp ketet. Boldu. Erbesi oşomonça turat. Nu eri prosesi bu aprelge barıp martga barıp eri. Söl жылан kış kirgenden özü mınaka tüyünü düşüp olat. Alar dele özün jaşosun. Oşo bizdin 4 mezgilde toluk sezet al dele. Sebep kışkı mezgilibizde sire salıp koygan okat tüyüne düşüp ketet. Ekin gündün nuru tövülgün, Tağları bik bürküt uçup çalcırgın,